yang bertarung kawiswara pamiarsa sinaran sami ini mangkin lanturang di tiang indek di tiang mapunaya hiliki sane wau sampun kadur minokali sekarang sane mangkin lanturang di tiang ngaturang ayah antuk geguritan tapi sekarang ini ratu padu ke batara sesunan di tiang ratu yang maha kawiswan ngamba jiwa Moye Jawen dan Dios Uyati Palunggo Wiratu Sani ngamol jiwa permanan Jagate Makusani Aci Sembah Batin akti banget pinunas di tiang majang ring-ringgi ratusan ya hati Saraswati mandane Palunggo Wiratu ngaksi sembah pangbatin di tiang Kadi sigi anti tiange padewe kandi tiange anggo santi wali itu swara wiyakti kalintang tawat ni gede sane banget nasan di tiang macam ring Palunggo Wiratu mangkil mriki tiang anggo santi bali itu swara jadi ngaturang geguritan ini kegurutan sani jagi satu ngayang dia mungkin moyo Jawen wadah moyo yang panjang
Sana ngatur di ciang sane kapada oyo jowen kadios di ciang jagi muncarang pangan jali om suas astu Turang kuring pamiarsa sinarang sami pangarenga sinarang sami sane jagi aturan di tiang puniki mamudut ayanan kakak boyo jawendan dios katur majam ring keramu hidup sinarang sami yantan manu jantan sampun sangkaning kawin mudah di tiang angge santi wali gitu suara maka juga di tiang munas gangrene pangau ring sajeroning di tiang ring ini kupo punika talar artos di tiang mejantan sampun nikah di makawinan di tiang munas gangrene pangau Reng jaga sinarang sami lan parewangan nemantin lanturan di tiang nyari dayang iring gurit ini kena sirake sane wentan beriki ring cakap balik jaga asri kadir swargi nargamayan jagat diri kirim balik punito satu walu yuswakan napi kimo kawinan kanthi asa punika ketah ring dure negara akeh tamu-tamu yang mriki napi sane krana boyo jewenten dios riantukan balik sampun kelokak sekali swarga loke belang dan ke
Apalagi mau kawinan buku kencang, apuni ngeranaya buku kencang. Mampan dijaga barunya kalau kelas makan. Ada landas liu selangkat berangkat dong. Wenten berkat ya sapuni kawin hadir kirim jaga kali. Sapuniko dalar kawin tenan kulane dikirim jaga balik. Wentan ageng, wentan alit, wentan dalar pah-pahan dikirim. Dalar kawin tenan purane dikirim jaga balik. Boyo jowen dan yos mantah angger ngasuci bina kadi linggih hidup sanyang diwasi binaka nabi kisujane untuk ini dimakin jadi cari ayam dia Wali dados siji matur ring idane pamiyan susinara sami. Kalau taring jagat Bali puniki akeh wenten kula dados negen kali terus Bali seri punika sane taring kula negara niku kawinan akeh para pusir mancanegara lan mriki jagat Bali. Niki sampun dados pertanyaan makin kerambung Bali ini kerambung Indonesia. Nabi mau kawinan kadi sampun niku betah. Kalau tak Bali pulau seribu pura. Bali adalah pulau dewata. Akeh bocah benter dewata iki nanging makin mendiwasa. Zaman sampun kincang zaman kalau juga dia makin akeh. Uyur pulau dewata. Pulau kali sane benten di pulau Bali Bali
Persido terdi jagat Bali nih. Niku mekawina kalau tak Bali mungkin pelaksanaan dimangkin sampun berjasa. Sebilang muka esok liu lantas itu tepuk nak berjadulan nak turun kondian santap modaya corah subuh modaya corah nini subuh patut jadi kengkel carane irago lantas jadi melimpahkan aneh badan dreste seni dan budaya Bali patut alit-alit nama pansen ketinggalan zaman untuk menggunakan ibidan warisan iraga pulau seribu pura pulau dewata jani kok kekini dan ini nyelane boleh iraga pendilan mula sari Ratu Widodani pamiarsa sinaran sami. Ini makin melantur dados titian ceritanya. Ura sane wenten ring jagat Bali akeh sapiati. Unika sami kasopan dados neneng. Sane nenem punika sane mangkin miring satu siki dartaya kayangan agung sane kabar namo koyo jawenten Dios punika kayangan kakak sami jambe kayangan jagat kapil kali sane kabar namo kayangan agung sane kapil kali pak yang sorot Boyo jawet Dios, ya kan, jangan sudah dilibur. Sane kaping 3 punika salah mula punika boyo jawet Dios wanda kang kayangan kayangan Yesus sampun kedah kalau kiri-kiring jagat Bali boyo jawet Dios wanda kayangan Yesus yang lima waras wagina Ristar dayang di tiang malesane kaping 5 boyo jawet Dios Rasanya sulit. Sampun kalau tak bisa diri-diri jagat Bali, sandi kaping 4, tapi sandi kaping 6, mana urut tadi. Itu
Nana yang dikit petiosan yeneng sekadi lengki tiangnya berdadir yeneng sekadi tiosan dan sandeng rosak mulai kami